Okay. we got a problem. Okay. This is very unfriendly, okay? Okay. So be careful what you do. Respect me, okay? Okay. Or I go home. Okay. Or Okay. I smash you. Okay. You can vote. Don't smash me. It's your choice, okay? Okay. 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 Don't make me angry. Okay. Okay? Relax. Relax. Okay, Mr. Halim. Relax. Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial nih, Mr. Khalid ya. Mr. Khalid ini kemarin saya nonton juga di podcastnya Arie Untung. Yes. Beliau adalah seorang mualaf ya. Mualaf. Yang 2 tahun. perjalanan hidupnya luar biasa. Sudah 2 tahun dia masuk Pernah di penjara. Islam. Yes. Pernah mau jihad. Ya, brainwashing by Islamic State. Belajar dengan ISIS. Ya, Pernah di mau dalam pukul penjara. orang yang cuma mau minum Coca-Cola doang. Iya. Apa salahnya mereka kan, tapi dia Iya, mau pukul kayak gitu brainwashing. ya kan. Dan akhirnya beliau menjadi seorang mualaf. Iya. Ini suatu perjalanan yang luar biasa. Tapi saya pengen lihat dari perspektif yang berbeda. Iya. Ya, tapi sebelum kita lanjut nih, saya pengen ngomong dulu bahwa Listen, okay? Oke. If we sit here together, yeah, we talk English. Oke. Or if you don't talk English, Okay. we got a problem. Oke. This is very unfriendly, okay? Oke. So be careful what you do. Respect me, okay? Oke. Or I go home. Oke. Or Oke. I smash you. Oke. You can vote. Don't smash me. It's your choice, okay? Oke. Oke. Don't make me angry, Oke. okay? Relax. Relax. Oke, Mr. Khalid. Relax. Itu prank kami ini. Prank. Itu pranknya dia katanya. Tapi dia bisik-bisik sama aku kan kita prank Dr. Richard. Oke, itu baru permulaan ya. Dia marah sama gue. Berantem nih gue bilangnya. Kok sedari nggak tenangin sih. Dia bawa gue kena pukul lagi. Oh, asmisi. Oke. Itu prank ya. Itu welcome. But you can speak in Indonesian. You can speak Nama bahasa. saya Khalid, saya dari Austria. Oh, good. Finish. Oh, itu. It's enough. How long in Indonesia? 1 month and 1 week. When you speaking Indonesia, learn to speaking Indonesia. Only 1 month. Oh, this is I have no nama time saya. to learn. Oh, okay. But if I speaking bahasa, you can understand. Yeah, or no? understand. He understand. I watch in your eyes and I understand. Mata. Oh, okay. Mata, Tak pernah tak pernah, berdusta. paprista, Berdusta. badrusta, Berdusta. bradusta. Eyes never lie. Eyes never lies. This is my motto, you know? Okay. So you see his eyes, he's good man or not? We will see. Oke, aku mau disclaimer dulu. Aku nggak jago bahasa Inggris, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, sama. Saya juga nggak jago. Dan dia juga nggak jago. Dia juga nggak jago ya. Dan sama. yang nonton juga nggak jago, tenang Iya, aja. sama. Tapi beda kalau Dr. Richard itu sering di stage. Iya, Karena orang karena ngeliatnya kan dokter Dr. Richard kan. kan, wah S3 nih, jago Iya, banget betul. nih, kayak gitu punya. Siap. Aku pengen kasih tahu Pak Ustadz. Dari dulu kelemahan aku adalah dari sekolah. Menurutku aku menonjol di beberapa tempat, tapi aku kurang menonjol di beberapa He's tempat weak itu in bahasa. English, he said. You know. Yeah. I can speak in English. Yeah. I can speak in English. I can have a conversation with another people in England, in US, but I'm not good in vocabulary Yeah, and grammar. or something like that. But maybe my No assistant worries. will No help problem me. at all. Maybe Ustadz Dery can help me. Masih tak duduk gitu. But I want to know, you are been jail for 10 years. Yes. Is it right? Yes. 10 tahun di penjara nih Mas. What is your problem? What is your problem, dude? Why you? I have no problem. I don't know what's happened with the police, so they don't like me. You've been jailed for 10 years and you asking that police, I don't know why police catch you. Because you smash everybody. You smash. I smash a lot of people. You smash a lot of Yeah. people. But tadi dia di sini mau smash aku. itu prank dong. Prank dong. Coba bayangkan itu real. Di mana orang shocknya ketemu dia. Serem. Horor. Serem. Horor. How do you feel I make the prank now? You're very scary, I think. Dangerous. Yeah, dangerous man with your tattoo, Strictly. Yeah. with your beard. Yeah. But you have a copia right now. Kopia. Is kopia. Yeah. Really helped you. Yes. Looks calm. Yes. Yeah, with yes. this you look calm. I know. This Tapi- is why I have But it. you know, Dr. Richard's also good. Have been in jail. Inshallah. Yeah.
One day, yes. One night. One One night. night. One night. So you can also say you are a gangster, yes. No, I'm not against. You are a gangster. Oh, shut up. Tapi katanya dia nggak bersalah. Dia nggak merasa bersalah. Dan ada beberapa case in last time you go to the jail, Yeah. is criminalization. You don't do nothing, yeah. I do nothing. Really, I do nothing. Trust But me. you accept it. What? What you accept that you're in jail. No lawyer help you. I play always with the police, you know. You not blame anyone. No, at the last time when I go 3.5 years in the jail, before the police tell me, one day we will catch you. One day. Polis sudah janji satu hari aku tangkap kamu lagi. Oke, saya pengen tanya Pak Ustadz, ini menarik. Dia kan ceritanya, kalau bagi yang nggak begitu paham ya, ada yang lebih bego dari saya bahasa Inggris ya. Jadi beliau ini di penjara, tapi ada beberapa bagian yang beliau nggak ngerasa bersalah. dia nggak bersalah. Yeah. Ya ada diceritain mungkin lebih lengkapnya di channelnya Ari Untung. Ari Untung. Saya tanya-tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz percaya dia nggak bersalah? Enggak. Gimana nih tempatnya? Do you believe in Khalid not have mistake? I said no. No possible. No, but you know, his friend, yeah, he tried to take something from people screaming, and teman dia ngambil barang, dia yang kena. I don't take it. Dia nggak ngambil, dia merasa nggak bersalah. Iya, pertanyaan karena dia saya nggak ngambil. ngerti saya. Saya udah dengar ceritanya. Jadi ini kan berkelompok. Iya. Cuma tiba-tiba beliau juga ditangkap seperti itu kan. Iya. Pertanyaan saya dengan Ustadz Dery sebenarnya yang sudah berteman dengan Mr. Khalid ya, Pak Ustadz percaya atau enggak? Iya, nggak percaya. Ya, tidak terlalu percaya penuh. But you smash him also, ya? You see, we was drunken. Ya, We dia changed mabuk. Dia mabuk kan lupa semua. the location. Oke. And on the way, we meet the guy, maybe like him. Yeah. Yes? And we make jokes with him. Hey, my brother, you have some ganja. And he's scared. No, I have no ganja. No ganja. He put out his iPhone and his MP3 player. I know if I take this, Criminal. it's criminal. So I punch him in the liver, Dipukul orang itu. and he fall down. And I touch my brother, come on, we go. Oke. And I go, but my brother don't go with me. Oke. He punched him again, took his cap and his MP3 player. Oke. You always punch people. I love it so much. You love punch people. Yes, I will punch you too. You can be my bodyguard, I think. No problem. No problem at all. Tapi yang saya pengen tanya dengan Pak Ustadz ya, ini kan ada seorang, kita anggap saja beliau benar bahwa beliau tidak bersalah. Yeah. Berarti kan ada sesuatu. Ini karena ada pertanyaannya relate juga dengan saya yang sudah pernah di penjara walaupun cuma 1 kali 24 jam. Bagaimanapun juga saya pernah menikmatin bagaimana di penjara itu. Yeah. Saya di penjara jelek banget loh pasti. Iya. Kacau jelek banget Pak Ustadz. Dan sampai hari ini, until this day, ya, I feel anger. Iya. Saya nggak bisa terima Pak Ustadz. Dan He saya cannot yakin, accept he go to the jail. ya, saya yakin jika dia juga tidak bersalah, if you are unguilty, ya, you feel angry too. Yeah, In jail. helpless. Ya, nggak ada yang bantu dia katanya. Why no one not listen to me? Yeah, Iya. you know, my first time while I go to jail, I was on a party and I go sleep 2 o'clock in the morning and the other people make party. And in the morning, my girlfriend wake me up, say, come on, I must show you one thing. And we go in the other bedroom, the bed is full with blood. And I ask, what's happened? And she say, the boss from this apartment, he raped the girl. The girl is 12 years old. Yeah, no. And I go outside from the sleep room, and the girl won't jump down from the fifth. Jam. Yeah. Iya. And I take her by the hairs and give she inside. Oke. Yes. And then I ask what's happened, and she cry, "Oh my God, this guy raped me." So where are you? I don't know this girl. You know, she come in the night. And then I go in the kitchen, I take a knife and the metal, and I want to kill him. The boss, the apartment. Yeah. I hit him the metal on the head, blood over all, and I want to stitch him. But the people take me away from him. So he ran away, go to police,
And you go to I jail. go to jail. Berarti dia memang basicnya kali ini orang baik. Oh. Dia bantu orang diperkosa, kemudian dia marahin orang, atau dia harus masuk penjara. And you feel anger in jail. No. I was proud. Dia bangga karena dia You are bantu orang. proud. Yeah. Karena dia bantu orang, dia I masuk make the penjara. right thing. Karena dia berbuat benar gitu. Saya juga sama. Iya. Saya juga bangga, tapi ada tetap marah Pak Ustadz. Marah, dendam juga, sakit hati juga. Oke, gitu. Nah, pertanyaan saya dengan Pak Ustadz itu kayak gimana cara menghilangkan hal tersebut, Pak Ustadz? Iya, yakinlah. Kalau aku bilang ya, selalu sama orang yang dapat ujian, sangka baik sama Allah. Sangka baik, biasanya setelah ada ujian, selalu ada kenaikan kelas. Dan apa yang terjadi dengan Dr. Richard setelah ada konflik itu kan melejit. Baik rezekinya, enggak juga, kemudian kemudian Allah berikan banyak. Buktinya kita jadi kenal sekarang. Oke. Semua orang jadi kenal Dr. Richard. Oke. Popularitasnya Allah tambah juga. Sangka baik aja. Kalau menurutku sih semua pasti ada kebaikannya. Kadang-kadang memang ujian itu enggak enak. Ya karena kalau kita saya tuh mau hidup. I want to live. Ya. Kalau kita stuck di dalam permasalahan kita kemarin, ada anger, ya, with all our anger, kita akan stuck di satu tempat, di mana kita nggak akan menjadi manusia lagi, di mana kita terjebak. Betul. Dan aku nggak mau seperti itu. Tapi permasalahannya ini nggak sesimpel ngomong, Pak Ustadz. Betul. Karena gini loh, Dok. Kalau kata orang-orang bijak ya, kampak itu sering lupa dengan pohon yang dia potong. Karena banyak pohon yang dia potong. Tapi pohon itu tidak akan pernah lupa dengan kampak yang memotong dia. Karena dia yang terluka. Jadi kalau orang yang tersakiti kemudian dia terus mengingat, kemudian dia terfikir, kemudian bahkan mungkin ada perasaan dendam. Itu sangat wajar, manusiawi. Wajar ya Pak Ustadz. Ya, cuman tugas kita fight untuk melawan itu. Biar itu, karena dendam itu sifatnya iblis. Oke. Nah, sementara kematian kan datangnya tiba-tiba. Jangan sampai kita masuk kubur ada dendam dalam hati. Ya, for me, kalau me forgive, forget ya. Udah maafkan. Karena memaafkan itu adalah cara pembalasan yang terbaik. Memaafkan itu. Teorinya saya ngerti. Yes. Prakteknya yang susah. How La ilaha illallah. Illallah. all the situation before you have been through, how can you let go all of them? How can you let go all The problem. that you've been jailed? I live my life. You just move on. Always forward. You know, Okay. I go to jail. If I come out, I started again from zero. Okay, but All the time. I heard that you're in jail. You learn for something in ISIS. Is that right? Yeah. And you learn Muslim from the ISIS. Yeah. And you're become I don't know apa ya Radical. extremist radical. Radicals. Yeah, it's very Radical. radical. Is that yes. right? Yes. You won't go to jihad. Yes, I want to go to jihad. Why? I was ready. Why? But you're not Muslim. No problem. You're not Muslim yet. I know. At that time. But at this time, I watch so much propaganda videos from IS. Yeah, brainwashing. And I see how America and other countries attacked Muslim countries. Okay. And I say, I go to jihad, I say the shahada, and I will be a mujahideen. Okay. And I heard that you want to hit all people, one people that drink Coca-Cola in Yes, front of you. yes. I tell him, I cut your head. He was also Muslim. But our propaganda, Why? Coca-Cola not wrong. sponsored. Sponsor Israel. the bullet for Israel. Oke. Ini know? saya pengen tanya Pak Ustadz. Ini menariknya saya pengen tanya. Oke, saya dua-duanya nih saya pengen tanya. Apakah kalau kita benci suatu tempat itu semua brandnya atau semua produknya kita harus benci juga Pak Ustadz? Bagi orang-orang yang sudah tercuci otaknya, brainwashing, dia nggak bisa berpikir sehat. Ya, hari-hari dicoki dengan video-video propaganda itu, dia tonton itu semua, akhirnya mati akalnya, nggak bisa berpikir. Nah, makanya saya itu lebih memilih untuk bergaul, turun ke lapangan, bukan hanya mendengar di media apapun. Ya, I have a story about what Dr. Richard said. You must hate everything about what like you hate Israel, everything about Yahudi. We must boycott. Yeah, the hate come from alone. But you using Instagram, Facebook, and They help Palestine so much. and YouTube.
It's a Yahudi product. Yeah. Tapi dulu tuh, that's why ketika dia ketemu ISIS itu di dalam penjara, tuh Khalid itu awalnya karena dia memang jiwanya jiwa fighter, dia merasa cocok nih. Oh, ini cocok nih. Oh, oke. Oke. Cuman lama-lama, for how long you understood this is 2 years. wrong. 2 tahun dia bergaul. Lama-lama dia tahu nih orang ini tak betul. Ya, and you start to become hate Islam so much. Ya. Then You think? after this, yeah. So I tell to one guy, come on, we go to jihad. He's poor Muslim. He say, Dia tahu ini cuma brainwashing. Orang-orang tuh cuma nyuruh-nyuruh orang pergi jihad, sementara dia sini nggak ada. Jadi oke. ini sebetulnya, Time, you know? Dok, ini sebetulnya gerak dari intelijen juga tuh masuk ke sana untuk membuat image Islam tuh radikal. Ini produk semua nih, mohon maaf ya. Ini propaganda, ini konspirasi. Jadi kalau orang, contohnya kita mau bikin produk skincare, kita perlu apa? Kita perlu market. Orang sekarang kalau punya pabrik senjata, pabrik ini semua, dia perlu apa? Perlu perang. Oke. Dia perlu konflik. Nah, jadi untuk menciptakan konflik itu apa yang paling mudah? Agama. Oke. Nah, jadi ada orang-orang yang jahat, kita nggak sebut nama orangnya, nama organisasinya. Yang jelas yang dia ketemu tuh, dia tahu ini orang tipu-tipu. Ketika, ayo kalau gitu kita pergi. Dan dia bilang, no, I have family, I don't wanna go. Ini tipu ini. Berarti dia cuma merusak pikiranku, sementara dia sendiri tidak mau pergi. Nah, setelah dia bilang, ini orang cuma ngomong, ini hipokrit, ini munafik. Ini orang-orang nggak betul itu. Nah, mulai dia menjaga jarak, dan dia cerita sama aku, dan dia mulai benci dengan Islam. Okay. Karena kalau memang Islam itu seperti itu, it's no good religion. Okay. Well, you hate Muslim, but you are no Muslim right now. Why you choose Muslim? you know, I have a very good feeling at the time if I started with Islam. Oh, sorry. I want to know, but I will beep it. What's religion you before? Catholic. Catholic. Okay. Why you ever hate Muslim and then you choose Muslim? Why? 2016, 2015 was a big refugee wave in Europe. A lot of Syria. Banyak pengungsi datang dari Suriah, dari mana-mana di Europe. And every day you read in the newspaper, Syrian rape children, Syrian rape grandmother, Okay. Syrian rape a boy. Lot of ugly things. Berita konspirasi, berita menjelek-jelekan Islam tuh Okay. di media mereka tuh memang tidak ada alasan kecuali membenci Islam. Okay. You know what Saddam Hussein say? No. If you kill me, all criminals will come to Europe like what's this? Mushroom. Like Käfer, like birds, and they will destroy your country slowly. And do you know what's happened now? If you read the newspaper every day you read, today again, Syrian or Afghan rape a child, children die. Berita jelek-jelek itu ya. Mereka bawa Islam itu di berita itu. Ini orang Islam begini, orang Islam begini. Jadi otomatis semua orang Eropa itu jadi Islamofobia. Jadi Nggak takut suka, ya. Takut dengan Jadi- Islam. This is a big problem in Europe. You know, everybody Muslims say, everybody non-Muslims, if they read, it's Muslim. It's no Muslim. Ada image tertentu juga bahwa menjadi relate dengan teroris ya jadinya ya. Ya seperti itu ya ada. But why you love Muslim? I was, when I was 15 years old, all my friends are Muslims. Everybody, 15 but non-practiced. Nah, tidak ada ngamalin Islam. But they have everybody big balls. Okay. But now why you choose Muslim and you love Muslim? I look in a lot of hadiths and I think, wow, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so humble man. I was before no humble. Okay. Always crazy, aggressive, depressive. And I think, why? Why is my mother die? Why is my father die? Why this? Why this? No, I have no answers. Okay. And then I read and I know it's from God, from Allah. Yeah. You feel you find peace in Muslim. Yes. How long you been Muslim? 2020 March 16. Iya, pas lockdown ya. First lockdown. Oh, first lockdown in 2020. Yeah.
Oh, already 2 years. Yes. Is it right? Yeah. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya pengen perkenalkan kalian dulu, ini produknya namanya Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca itu adalah minuman stamina untuk laki-laki buat anti gravitasi saya ngomongnya. Jadi bisa tegang sendiri dengan pikiran kalian aja dan bisa buat kalian tahan lama di ranjang. Jadi ini bukan cuma untuk laki-laki, ini juga untuk para istri, bisa dikasih ke suami tapi ya. Aman banget diminum sehari-hari, karena apa? Karena punya efek bagus banget, ningkatin stamina, tapi nggak bikin deg-degan. Jadi efek sampingnya itu benar-benar nggak ada, nyaman banget dipakai dan bagus banget. Dan bagi kalian semua yang pengen gabung jadi mitranya Dr. Hand, kalian bisa gabung ke nomor di bawah ini ya. Jadi kalian bisa jualan dari rumah aja dan bisa dapetin keuntungan dari rumah aja. Lumayan loh, 5-10 juta per hari. Oke, kita lanjut nih. Ustadz Dery, saya pengen tanya, pandangan Ustadznya tentang orang-orang yang dulunya jahat, dulunya begal, dulunya preman, dulunya zolim. Benar-benar zolim nih, benar-benar penjahat, benar-benar pendusta. Yang menjadi muslim bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi gini loh dok, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan tidak melihat masa lalu kita sebetulnya. Allah lihat tuh sebetulnya hari ini, dan harga perjalanan itu bukan di awal tapi di akhirnya. Nah, ada satu ilmu tuh dokter mesti tahu nih. Ada satu orang kata Nabi SAW, seumur hidupnya dia bermaksiat, jahat. Namun di ujung-ujung kehidupannya ternyata Allah masukkan dia ke surga. Dia ternyata bertaubat. Ada orang seumur hidupnya dia baik, kemudian di akhir perjalanannya ternyata dia bermaksiat, kemudian dia celaka. Nah, makanya orang-orang yang hari ini lagi baik-baiknya jangan sombong dengan kebaikanmu, dan orang hari ini lagi bergelimang dosa jangan putus asa di rahmat Allah. So I tell about it, somebody who in whole life with bad, they have bad life, but in the end Allah give hidayat and you go to heaven. Ada semua kayak di film lah, ada di awal film dia orang baik, atau di akhir film dia bajingannya. Kalau kayak gitu caranya saya jadi orang jahat aja Pak Ustadz. Nah, we don't know endingnya. Enggak. Kalau kayak gitu, kalau misalnya apa nasihat Pak Ustadz seperti itu? Kalau saya ngelihat orang di luar sana, ya jahat aja, ngerampok orang, zolim orang, ngambil hak orang. Ada orang seperti itu. Setelah selesai, ternyata saya menjadi orang baik. Bisa. Bukankah itu dilakukan oleh beberapa public figure di Indonesia, di mana ya buat masalah, buat kontroversi, kemudian minta maaf, bikin masalah, bahkan ada yang bikin series, jadi bikin gini dok, maksud buka saya aib, do something, and at the end of the day, kita tinggal bertobat saja dan jadi orang baik. Iya. Jadi ada satu cerita, satu orang yang hendak pergi membunuh Nabi SAW, preman Mekah, namanya Umar bin Khattab. Ya. Dan akhirnya Allah beri dia hidayah. Allah beri dia hidayah, akhirnya jadi orang Islam. Kemudian Nabi katakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah Nabinya. Maknanya, orang itu bisa berubah seketika. Dan kita tidak boleh menilai orang dari apa yang kita lihat tadi malam. Karena mungkin saja tadi pagi dia telah berubah. Tadi pagi dia telah bertaubat. Ya, kalau yakin dokter ya, kalau kita yakin kita akan bisa mengatur perjalanan hidup kita, dan kita tahu nih besok aku mati nih, hari ini kita taubat, bisa. Tapi kan kita masalahnya nggak tahu nih dok, kapan kita mau mati. Nah itu persoalannya. Kalau dokter udah ada berita dari malaikat maut nih, Richard nih, kamu umur 45 lah ya, umur 44 taubat gitu loh, kan bisa aja kan. Tapi kita kan nggak pernah tahu, ya, ya kita nggak pernah tahu. Nah, jadi termasuk Khalid nih salah satu contoh orang-orang yang dan kita juga belum tahu akhir perjalanan hidup kita nih, endingnya kayak gimana nih. Ya. Maka orang yang masih hidup nih kita tidak bisa menilai dia sampai dia mati dalam keadaan baik. Makanya dok, aku tuh sering kalau bercerita kebaikan orang-orang tuh kebaikan orang yang telah mati dalam kebaikan. Para nabi jelaskan, kemudian para sahabatnya Nabi, para hawariyun pengikutnya Nabi Isa alaihissalam itu orang-orang yang telah mati dalam keadaan baik. Nah, tapi orang-orang yang hari ini kiai-kiai, ustaz-ustaz, kita nggak tahu. Ada ustaz yang dipuji-puji, tahu-tahu buat kesalahan akhirnya caci maki orang. Jadi semua orang berhak atas masa lalunya, dan saya yakin masa lalu itu adalah salah satu guru yang terbaik. Masa lalu itu salah satu guru yang terbaik. Dan saya menganggap, your past, your history is one of the best teacher in your life. Yeah. Saya juga termasuk bukan orang yang mulus-mulus saja perjalanan hidup saya. Saya juga mengalami prosesnya dari baik, kemudian jatuh ke tempat maksiat, kemudian kembali lagi, kemudian kadang-kadang masih namanya manusia ya, on off lah. Tapi setidaknya kita sudah ada rem dok. Kita tahu yang kita buat ini salah nih. Nah, persoalannya hari ini kan orang
saya sering sampaikan nih, dosa itu seperti racun. Taubat itu penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar terus kita sengaja minum racun. Oke. You know, sins like poisons. If you make taubat, you ask forgiveness from Allah. It is the neutralizer. Yeah. Ya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita tahu ada penawar lalu sengaja minum racun, itu bodoh. Tapi kalau tak sengaja terminum racun itu, tak sengaja kita khilaf, Bukan disengaja. tak sengaja cepat minum penawar dong. Oke. Ketika we did something wrong, Ya, by mistake. You have to make tawbah. Ya, make taubat. and you taubat, so you have a second chance. Yeah, second Dan chance. Everyone Everyone, Semua berhak. semua berhak dong. akan second chance. Ya, maka kita tak boleh jadi hakim di dunia ini. Oke. Bilang nih dia Islam gini, tunggu dulu, belum tentu dia baik, belum tentu dia jahat. Maka ketika kita melihat orang itu dok ya, kalau aku melihatnya sangka baik itu yang paling penting, sangka baik itu jadi baik. Oke. Kita pokoknya mikir yang baik dulu, Baik-baik. baru yang jelek Iya. dulu. Kalau ada orang Tapi lagi, kita ditipu kalau mikir kayak gitu Pak Ustadz. Kayak ya gimana? bisa jadi, nggak apa-apa. Sebetulnya kita jangan sibuk dengan apa yang di luar diri kita. Oke. Ya. Saya Maksud- tadi pagi saya lihat video di ini tuh. Ada film tayangan film Spider-Man yang lagi ribut, tiba-tiba ada kakek-kakek yang pakai pakai apa? Handset ya. Dia santai aja. Dia jalan, ngopi santai. Padahal di luar dia itu ada orang berantem lagi ribut semua kan. Jadi maknanya kalau kita nggak terlalu sibuk dengan apa yang terjadi di luar diri kita, insya Allah kita akan tenang hidup kita. Oke. Kalau lihat orang baik, lihat baiknya aja. Oke. Kalau Pak Ustadz, saya pengen tanya, like Khalid ya. Khalid punch people because he helped girl that being raped ya. Hukumnya bagaimana sih? Orang kita berbuat sesuatu yang salah atau buat sesuatu yang jahat atau kayak tadi saya bilangnya, misalnya kita contohnya Robin Hood lah ya. Kita mencuri sesuatu tapi untuk nolong orang. Hukumnya bagaimana? tidak bisa sebuah apa namanya niat baik itu tidak bisa dibuat dengan cara yang jahat, dengan buruk gitu. You have good intention, but it with wrong way, Yeah. this will be wrong. But Tidak bisa. I don't know if this wrong. Yeah, I this don't action, I don't know Yeah. was really. Like we asking about Robin Hood, he steal Yeah. people to help the poor. No, we not to help poor is good. Yeah. Ya betul. Tapi itu mencurinya salah. Oke. Gitu dok. Jadi kadang-kadang orang itu dia sengaja maling korupsi kan mau bagi-bagi orang miskin, Oke. mau Itu- pergi haji umroh, gitu, kan orang bangun masjid. Ya. Habis tipu investasi bodong, habis itu bagi-bagi. Tapi itu beneran loh dipuji orang. Dipuji orang, tapi nggak Tapi lama itu- kan masuk penjara juga dok. Tapi itu nggak bagus. Nggak Nggak ada. bagus. Secara- Dok, hati fatwa akan tanya ke hati kita. Hati itu akan selalu berkata ini benar nih salah. Ini tak betul nih masa perbuatan kayak gini. Kalau Khalid I know him for 2 years ya. Iya Khalid ya. Jadi saya pertama kenal dia nih, saya DM Instagramnya nih. Jadi Islamnya Khalid nih sensasional dok. Karena dia waktu awal-awal lockdown, jadi Khalid ini dia putar Who Teach You Shahada? Sheikh, you know Sheikh YouTube? Syekh YouTube, I don't know. Very famous Saya Sheikh. YouTube. Oke. Saya YouTube, dia bukan channel YouTube. Dia Oke. panggil Ustaz YouTube ya. Oh, Very famous. You learn from YouTube. Ya. Yes, it was Very good. lockdown. Lockdown. Yeah, good. We have very strange lockdown. Oke. Jadi tidak bisa keluar kemana. Jadi dia rekam, kemudian dia umumkan, I'm Muslim now, dan saya tidak akan fight lagi dengan petarung Muslim, my opponent. No. Oh ya. Itu ceritanya awalnya. Dia umumkan itu ternyata, diliput Al Jazeera, semua berita-berita viral. Akhirnya saya pun mendengar berita itu, saya DM Instagramnya. Ternyata lagi Allah gerakan hatinya Khalid untuk membalas DM saya. We make friend ya, tukar-tukar nama WhatsApp. Saya mengajarkan dia. Do you remember what I teach you first time when we make video call? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. This was the first time. Can you teach Dr. Richard? You can make? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gak apa-apa, Oke. bukan otomatis jadi Islam loh. Oke. Bukan itu. Saya takut salah pelafalan, ujung-ujungnya Enggak, jadi penistaan agama nanti. Ini negara yang sensitif Pak Ustadz. Gak apa-apa dong. Ayo kalau itu, kalau enggak itu ya, kalau takut itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan udah bisa. Follow him. Iya.
Maybe next time. Maybe next time. Khalid, I will ask you that you already meet a lot of people. Yes. Yeah. There is kind people, bad people, or something like that. But some people, it's I think we call it hypocritical. You know, Hypocrite. hypocritical in Indonesia we call it munafik. Hypocrite, munafik, have two face. Yeah. Yes. Yeah. How can you face this kind of person? How can I face? Yeah. If you meet somebody like munafik, Like person that teach you Yeah. Muslim and teach you go to jihad, but they don't do it. yes, Yeah, it is hypocritical, I think. This was Yeah. the part for me to say goodbye. Huh? Yeah. Yeah. Was the time for me to go Okay, away from them. okay. So from everybody. Dia, They dia have memang two asal faces. dia kalau lihat orang dia bule ni ya, dia paling nggak suka ngeliat orang yang gossiping, terus ceritakan Gibah. gibah, terus dia hebat lah karakternya dia tuh. Dia bilang, no. Why you don't talk to them direct? Kenapa harus ngomong ke saya? Dan sebagainya. Oh, okay. Jadi karakter bule dengan Melayu ini beda. Orang Melayu ini dok, we are Indonesian. Sometimes we like to ask and we answer by self. It's how the king say, the fake king, he Yeah. say, we understand us with eyes. Yeah. And I tell him, this is, you look me all the time so bad. You want to say me one thing, huh? Iya. Dia ada pengalaman jelek lah dia ketemu orang yang seperti itu dok di Indonesia. Sampai dia bilang I must go back to Austria if not I want to kill somebody tonight. Jadi dia nggak suka dengan snake ini orang yang bermuka dua, orang-orang yang suka gunjing orang, gosip orang. Ya, makanya kalau bule kalau dia mau tanya dok dia tanya why. To the point. Dia tetap to the point. Kenapa kamu pakai ini? Why you use this? Dia tanya. Kalau kita nggak, kenapa dia pakai? Oh teroris. Dia jawab sendiri. Dia kan belum tanyakan tapi dia udah jawab. Okay. Nah, jadi open mind orang-orang mereka ini perlu kita pelajari sebetulnya. Okay. Karena memang pahit untuk bertanya langsung. Dok, kenapa dokter kemarin aku telepon nggak diangkat? Kenapa ini? Kan kadang-kadang kita suka buat pertanyaan. Berasumsi sendiri buat spekulasi. Jangan-jangan dia benci sama aku nih. Kalau mereka nggak, dia tanya. Oke. Ustadz Dery ini mungkin sudah mau mendekatin akhir, saya pengen tanya Ustadz. Kayak gimana sih cara kita, Ustadz Dery melihat ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan citranya atau orang-orang yang munafik seperti tadi ya? Ya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari kemunafikan ya. Kita nggak tahu mungkin di hati kita juga masih ada ya. Na'udzubillah min zalik. Kan ada beberapa orang juga yang menggunakan atribut keagamaan, Yeah. tapi menggunakan kemewahan di dalamnya, menyimpan dendam. Ya, ada menggunakan atribut keagamaan, tapi koleksi tas mewah. Ya, kalau misalnya kita orang lain, kan kita kan dinilai berdasarkan penampilan kita. Yeah. Benar ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya kan, apalagi kan ini kan membawa atribut agama ini kan suatu atribut yang besar sebenarnya Yeah. Pak Ustadz. Jadi- Tapi ada beberapa orang yang bawa atribut keagamaan, tapi masih ya kayak apa ya, pamer apa yang dia punya, tas yang dia punya, perjalanannya, kendaraan apa yang dia punya, dan juga kadang-kadang masih belum bisa mencontohkan. Sebenarnya itu yang paling berat Pak Ustadz sebenarnya. Iya, karena bicara agama ini seringan lidah dok, tapi mengamalkan agama itu seberat badan. Kalau ngomong-ngomongnya mudah, kita bisa ngajar anak kecil ceramah kok gampang. Anak-anak, kita harus saling memaafkan, Easy. tidak boleh mendendam. Nah, coba ngomongnya. Tapi kita sendiri pun mendendam. They said if you talk religion, it's easy, like your tongue. But if you practice din, like your body, like me 120 kilo. Yeah, my tongue only 1 ounce. It's how big different. Jadi ngamalin agama itu yang berat dok. Jadi kalau teori itu gampang, tapi untuk mengamalkan awalnya emang ngomong dulu. Awalnya ngomong-ngomong dulu, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama akhirnya jadi amal. Jadi ya menurut saya orang-orang semacam itu didoakan saja dok, didoakan ya. Bukankah kita harus belajar tuh senantiasa melihat kebaikan orang lain. Oke. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya kan. Ingat kan? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sebaik-baiknya orang pasti punya keburukan, seburuk-buruknya orang pasti punya kebaikan. Oke. You understand? I understand nothing. Yeah, like this. Khalid, I'm tired. fish? Yeah. Yeah. Small fish, they have a meat. Yeah. Yeah, big fish, they have a bone. Yes. You take the meat, you throw out the bones. Yeah, how very good people, you will see the mistake on them.
They are very bad people. You will see the good side from them. So Allah give us two eyes. Allah beri kita dua mata. One eyes to see the good thing on others, and the bad thing on ourselves. This is what I teach. I tell to Dr. Richard. That's right. Dari seorang penjahat pun kita bisa menemukan Oh, bisa. Very wise man. Oke. Bisa, Dok. Dari banyak pelajaran kita. Oke, jangan merasa kita yang paling hebat, kita yang paling benar. Bahkan seorang penjahat, kriminal sekalipun tetap ada sisi baiknya dalam Minimal, diri. Dok, kata orang-orang bijak ya, bertemanlah kamu dengan pencopet biar kau tak dicopet. Oh gitu ya. Iya. Ya, temanku kita nggak dicopet kan. Jadi, Saya nggak mau temenan dengan Pak Ustaz lah. Tadi katanya saya pencopet. Dok, jadi gini, kata guruku gini lah. Kamu berteman dengan semua orang, namun bersahabatlah dengan orang baik-baik saja. Oh, oke. Sahabat dengan teman beda, Dok. Beda, ya? Sahabat tuh ya dia masuk ke apartemen ini nggak ngetuk-ngetuk, dia masuk aja. Oke. Terus dia langsung tidur sih, itu sahabat. Tapi kalau Assalamualaikum, Dr. Richard ada, itu teman. Oke. Tapi kalau sahabat, dia langsung masuk kamar kita, dia tidur aja. Oke. Nah, jadi beri makan semua orang, namun makanlah hanya dengan orang-orang soleh saja, dengan orang-orang baik saja. Karena Dok, berteman dengan penjual minyak wangi, kita pasti dapat wanginya. Berteman dengan dokter kecantikan, kita glowing juga kan. So, you know, if you make friend with somebody sell perfume, you get the perfume. Yeah. If you make friend with doctor aesthetic, you will be glowing and be handsome. You know. Pak Ustaz, saya pengen tanya. Ini beliau ini kan, he has tattoo. Tattoo. How can he do salat? No problems. Tattoo ini, you know. Yes. The ulama Tell him, said, please. Yes. This is a go to the skin, big question. go inside the skin. Oke. Jadi different with the pain. Yeah. If you like cat minyak, itu di atas kulit. Jadi kalau kita berwudu, kulit kita nggak basah. Oke. Tapi kalau tattoo, dia menyatu dengan kulit. Jadi seluruh ulama sepakat bahwasanya tattoo itu tidak membuat wudhu kita tidak sah. Oh. Jadi orang yang sudah bertato, dia It's tidak okay. perlu menghapus tatonya. Oh. Dia perlu bertaubat dan jangan menambah lagi. Tapi kalau dihapus boleh juga. Dan Khalid ini, mohon maaf dokter, kalau lihat di dada dia, sorry Khalid, is no mind to see the tattoo? No. No, you don't like. Tapi bolehlah teman-teman kalian lihat ada di sosial media ya, banyak rekaman video he fight, you know. Dia tanya, I must erase this, delete this. I said, not it. But if you not comfortable, you know, with this tattoo, we can lesser, Okay. easy. But it's okay in salat. No problem. Okay. Last for Khalid. Khalid, how is your response about Islam is tough? Islam is Bener ya? tough. Tough. Islam is Islam is tough. difficult. Islam itu Keras. Keras. Okay. I bought the name Khalid ibn al-Walid. Ya, nama dia Khalid ibn Walid. Itu nama satu orang pejuang, It's a fighter. fighter dalam Islam. Dia panglima perang yang tak pernah kalah. Wait. I'm also a fighter. Yeah. So I bought the name. I know what I have to do. So I tell everybody if I convert to Islam, I'm not a hippie Muslim. I don't come with flower power and I love everybody. My character is changed, but I know how the peoples. I know the peoples, how they can handle me. You know? So the Islam is not tough. Islam is a Flexible. very flexible and very simple way. If you go with these rules, you have this the right way, you know. Don't drink alcohol 5 times on day, salah. You wash you 5 times. Wudu oblation. Yeah, you know. Don't do zina. Also, don't do zina. You not do zina. No, I You not convert- drink alcohol too. No, Okay. I convert to Islam. I make nikah with my wife. Okay. Why you ask me this question? Don't punch me. Because you want to go and comfort this one, inshallah. You want I tell you, if before I convert to Islam, I drink sometimes alcohol. Okay. sometimes, yeah. The problem in the training, you need 1 month more to be fit again. Okay. Now, since I'm Muslim, I don't drink alcohol. Okay. I don't train 1-2 months. Okay. Nothing. Okay. I need 1 week to be on the same level before. Okay. Very good. And you find peace in Muslim.
very much peace. And I'm more funny now. Oke. More funny and More funny. more humble. Oke. Don't see me like that. Dia mau ngeprank lagi ini. Thank you, Mr. Hamid. Kemarin tau nggak? Kemarin dia ngeprank si Sulam Merah hampir nangis. Oh ya? Digebukin. Ditarik bajunya, Dok. Oke, untung saya Itu nggak tahu loh. Cuma 5 detik aja. Cuma kalau lanjut lagi 15 detik nangis, Dok. But they pranked me. Who's the pranked me back with him? Oke, thank you Ustadz Dery Ya, sudah Dok. Thank you, Dok. Semoga kasih tunjuk. manfaat. Mudah-mudahan yang nonton dapat hidayah dan dapat ilmu pelajaran banyak We dari. pray all the audience get hidayah. MashaAllah. Also pray for him. Thank you. I have a wish. I have a wish. Oke. Yes. You are a doctor, yes? Ya. I have one wish. Oke. What is? What? Do sunat. Yeah. I do it Ya. already. Nggak, dia mau disunat, dia belum disunat. Oh. Let's go, we do it now. Sunat ini. Oke. Tanya dokter Richard.